Novi fosili, dobrodošli opet u Sloveniju. Kako se osjećate? Dobrodošli i vi u Sloveniju. Hvala. Mi smo uvijek tu. Da. Znači, osjećamo se odlično, kao i vi. Možemo reći, osjećamo se kao doma, kao kod kuće, makar evo, prošle su već skoro 2,5 godine. Kako nismo bili i zato jedva smo čekali ponovno se vratiti. Da. Sad spremate dva nova koncerta u Sloveniji. Da, evo sad u subotu imamo u Domžalama, a u nedjelju u Portorožu, u auditorijumu. I ja vjerujem da će to za nas biti jedno veliko uzbuđenje ponovo. Susret sa našom dragom publikom koja je zaista brojna u Sloveniji. Eto, veselimo se tim koncertima. Naslov koncerata jeste, nije dobra stara vremena, nego svi najbolji hitovi, najveći hitovi. Večer najvećih hitova, je li tako? Da, tako je i ono što mogu reći sa sigurnošću, od prve do zadnje pjesme na koncertu će samo biti hit do hita, hit, da bude žurka ko u dobra stara vremena. Da. U čemu je univerzalnost? Ono nešto što ljude vuče ka novim fosilima non stop, non stop? Ja bih rekla u pjesmama. Sigurno pjesmama. Prvo u pjesmama. Sigurno pjesme su jako važne, jer su pjesme odlično primljene od publike i na kraju krajeva i nas, i mi volimo te pjesme. Druga je stvar, ljubav prema glazbi. Treća stvar, društvo, ja sad, nakon toliko godina idem na probu pa se veselim probi. Ne zato što ćemo svirati tamo, nego zato što ćemo tračati, nešto ćemo pričati, ne? Da. Kako si ti, šta, di si bio, šta si radio, njih dvoje ne, ali mene mogu pitati imaš kakvu žensku. Ja govorim, imam nekakvu, ne, tako. Novi fosili postoje već pola stoljeća. Sanja, vi ste sa njima 40 godina, gotovo 40 godina. Da. Zapravo sljedeće godine će biti, bravo, 40 godina, došla sam u band 1983. Da. I vaš prvi nastup bio je baš u Sloveniji, ako se ne varam. Baš u Sloveniji, sa fosilima baš u Sloveniji, u Mariboru i naravno neki ljudi kažu da se prvi mačići bacaju u vodu, ali ja bih rekla da prva ljubav zaborava nema. Tako je tu ljubav prema slovenskoj publici koju nam je publika stostruko vratila, dakle traje već evo skoro 40 godina. Da li se vi sećate tog prvog nastupa Sanjinog? Da, ostao mi je jako lijepom sjećanju. Da. Pa imala je sreću što je kao mlada curica, možemo tako reći, kad je došla u band, imala je za sebe 4 iskusna muzičara sa puno koncerata u nogama i mi smo joj čak šaptali tekstove. Vikali smo, daj malo ovo! Ona je znala, mi krenemo jednu pjesmu, recimo Šuti me dječji plavi, a ona pjeva Plavu košulju. Bilo je malo nekih nesporazuma, a Marinko je vikao samo mala vrti. To je bitno, da bude vesela živa. Ljudi su to prepoznali. Niko nije komentirao ni njezino i te male greškice koje su se dogodile, ali svaki početak je težak. Njoj misli da je imala dovoljno sreće da je imala nas 4 konja iza sebe, koji smo to znali podržati. 4 konja debela. Sad ove večeri takvih grešaka naravno neće više biti. To je sve sad već postalo nekako... Apsolutno. Pa taj prvi koncert je meni zaista bio kaos. Ja sam imala toliki strah, toliku tremu, ali Zec je u pravu. Oni su me podržavali usprkos tome jer su znali da kad prođe taj prvi koncert i kad probijem led da će biti u redu. A sad je već prošlo toliko godina da skoro 40, skoro 40, kako sam ja u fosilima. Uzbuđenje još uvijek postoji, ali straha više nema. Kad otpjevamo, kad krene prva pjesma, kad se dogodi ta magija, ta čudesna magija prenosa emocija sa publikom, onda jednostavno letiš i nema nikakvog straha. Ovo će biti sad večeri najvećih uspeha, najvećih hitova, ja? Da li možda novi fosili spremaju čak i neki novi hit? Ne.
Ne? Zato jer smo prije nekoliko godina donijeli odluku da nećemo ulaziti u studio i raditi nove studijske snimke, zato jer shvatili smo da publika dolazi na naše koncerte, hoće čuti one pjesme koje vole. I ništa drugo. I to je to. Mi jesmo sad prije 2 mjeseca napravili jednu glazbenu suradnju, grupa Pavel nas je pozvala da budemo njihovi gosti u jednoj predivnoj pjesmi, zove se Dani koji sjaje, i mi inače ne pristajemo na suradnje, rekli smo sami sebi da nemamo za tim potrebe, međutim ova je pjesma zaista ko da je pisana za nas. Dakle, retro, fosilska, jako dobro je primljena u Hrvatskoj, koliko čujem i u Sloveniji, uvrte na nekim radiostanicama, tako da to je jedan bio mali izlet. Vratili smo se opet u studio i uživali, ali na koncertima šivamo samo najveće i najdraže hitove. Gdje se vidite za 10 godina? Da li ćete još uvijek biti na bini? Ako ne na bini, onda pod binom. Ne razmišljamo tako daleko. Da. Ne razmišljamo, mi smo svi ljudi u godinama. Rolling Stonesi su čak nešto, Mick Jagger je godinu dana mlađi od Marinka. Malo je mlađi balavac. Dobro. Tako da ne razmišljamo, ono što nastojimo zapravo se veseliti svakom koncertu. Uvijek imamo probe, prije toga uvijek se nađemo, pričamo, tako da to nas veseli, a razmišljati šta će biti za mjesec dana, za 6, za godinu, a kamoli za 10. Nadam se da ćemo za 10 godina, ako ništa drugo, bar moći negdje sjeti za stol, nazdraviti i zapjevati onako šoto. To.